omusha. Lapha nhlana legend uwadlala eZimbabwe kakhulu. Wadlala iqembu leZimbabwe Saints wayesaziwa kakhulu ke uRugby. Ukhuluma ke ngoMkhuhlane Paradza. Kunjani ngapha? Hayi siyaphila ke sihlala ke ku-Studio 7 now Voice of America. Kunjena nje abantu lapha ke umkhuhlane wecorona uyaphambili. Kuhamba njani? Kunjena nje lina wadlala ibhola kathi abantu akathanda ukuthi bakwazi ukuthi usenzane kambe wona lo muntu wasazi ibhola ukho ucoach wenzani? Hayi ucoaching ikhona kodwa ke ngikhocha nje abafana abancane ile academy tesiza ukusebenzisa ngamanye ama-legends uCalorens Phiri, Iqembu, Douglas Mboyi, Cosmas Obodo, sowamayo wakaThesi ngenxa ye-commitment yakhe Peter Nkomo ubekhona laye lapha kithi legends Sports Development Academy ibest khonapha koBulawayo. Abantwana lemhlabeni wonke labantu bethu bafuna ukusizwa bengalisiza abalithole njani uma befuna usiza siyabonga sikhona lapha siku-115 Matopos Road okulapho nje okune-headquarters bethu njalo nje sipraktizela e-SOS Primary School sile-agreement nabo yiyo esithi khona thina ne-School of Excellence yethu when it comes to abantwana esiba-identifayileyo nesivumelane ne-SOS ukuthi esisenziyo olaziyo ibhola simbhakazela isikole lapho e-SOS Primary School. Kuma-secondary schools abafana sebekhulile sile-agreement ne-Northby because lapho esayithi abafana sebe-over 40 sibahambise khona baye esikole kodwa into le ye-COVID isivadele sibili into le kade sisuke siyenza. Okay. Siyaqhubeka phambili Dube siyabemva isikhatshana siyathaba ukubona uGodfrey Paradza siyabonga.